فطاري ولا يراد النوم في شمس الله فطاري Pertama salam dino Ranri kepimpinan negeri Aceh Aptia Hei kamu di dalam kawareh donna salam dino yang kinangon agam pulang tondungna cahaya boleh kamu dalam kaware rengka karena salam Nabi kena sunat jarota masyarakat hone dalam alai kau cahaya boleh kamu dalam kaware rengka karena salam Nabi kena sunat jarota masyarakat hone la La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Selamu Mekah dan mulia di lekon Aceh Behenon begah masa perintah Iskandar Muda di lekon Aceh Behenon begah masa perintah Iskandar Muda La ilaha illallah Aceh doa pusaka di Medan Aceh dengan meganan drama dua hadi teologa di Medan Aceh dengan megah Aceh matua di teologa Aceh Darussalam syariat Islam dan pimpinan keberadaan syariat Islam inongon agam gulam na beda keberadaan syariat Islam inongon agam gulam beda La ilaha illallah Selamu Mekah dan mulia di lekon Aceh
Berharga masa perintah Iskandar Muda di Legong Aceh. Berharga masa perintah Iskandar Muda. Pahlawan Aceh gagah kawan wayang dalam berjuang ribut merdeka gejale makape hanaga pandan jawang badan taruhan nyawa gejale kape hanaga pandan demi berjuang ribut merdeka. La ilaha illallah semoga mulia di Legong Aceh. Berharga masa perintah Iskandar Muda. Legong Aceh berharga masa perintah Iskandar Muda. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hudin urang beriman ganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran. Al-Quran kalam Tuhan pedoman hudin urang beriman ganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran. Di 17 bulan Ramadan ayat Al-Quran gedor udonya masanya Nabi lampu Hira ayat Iqra mula pertama masanya Nabi lampu Hira ayat Iqra mula pertama. Kitab Al-Quran kalam Tuhan pedoman hudin orang beriman berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran. Allah berganda pahala dong cucu Adam soyang baca ayat Al-Quran. Berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran. Allah Quran salib ayat Al-Quran waheba badan tubuh manusia menyajat dengan terjemahan di doho hurufnya lantu hamba menyajat dengan terjemahan di doho hurufnya lantu hamba. Quran kalam Tuhan pedoman hudin urang beriman berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran berganda pahala dong cucu Adam soyang baca kitab Al-Quran. Anak melaut anu menegak dua semlako modal utama anu melaut edi blomodo anu menegak edi blonda. Anak melaut dengan meligat dua sembino modal utama anu melaut kami ba'jirah anu meligat
laju rakar betua jatuh berbagau he adinda Anak menangan dengan anak megan wasam dina modal odama anak menangan ungkap tipu anak meliga pada mengoncang betul romare di kaple bananya sakira mana lor tenang hati anur pulahe baur ngeri Ejo baga wahai adik bro bunga panjang anak muda tadi ti Aceh memang lagi nyo ada gudanya yang kate lama hai de raja cuma to umum lam calo jatuh bersigra jatuh laju rakan mohate pula pada bangku megata jangan norakan dek ada siumata umum lam syallah pada kapula letak laju agama de ridho dari getan hitam kan cuma to ado tak pula pada seri pula pada CIRLE 2 pula laju rakan bohate pula besar bebanja jangan norakan tak pula pada PIRLE 2 pula laju ada ebate pula besar betul pada banjang semula ada tajarat nalung dalam tating teng tabo ulua dagar awe pudu abatung yang jarang pudu alam paya jangan norakan dek kita jarang nalung tating teng tabo ulua dagar awe pudu abatung yang jarang gidam lampaya jangan norakan dek kalon pade kalon laju le udah lampaya kalon laju ada bote kalon pade mata apuhana Jauh. Oh jauh. Oh apa kata kalau padi nama pugalo. Apa? pade kalau apa tapi dia pade Ya ampunnya penyakit dunia yo. Kabudaya yung bagamcut. Hos mereka penuh padi dilang legan adang tengok merasa hos mereka penuh padi dilang legan adang tengok merasa Hanya mereka kata yang patah ya yang tu gedong dulu lah. Ayah kan paman tenang bokne kenalon pade bohade di dalam paya oh dulu
jugle sayang bo pade chut orang hana di blang lekan adang tengok measa Allah cha cha Baka Baka no pada lambang dia Baka berkedap Baka nak kau yudu Kayak gitu jadi. Boleh? Apa? Pada ke mata ada. Jadi? Apa mata? Oh, kan. Dia nak kau di tujuan depan dia tu. Okeylah. Onurut nalung tajak seneka Sabo-sabo pudua senepa Takola jurakan bohate Membela loleh pada Tuhan Talo bohante bangli mong kata Talo dino adeki Talo manggaki mesin pihara Pada si balapan kata Oh telefon angin binegre Tak ibu pada jernih lagoyna kan deja ade pade ade rajule wahe adinda adinda jaga mano bero di jadak butat dengan ingga ade pade ade rajule wahe adinda ono tade jaga mano bero di jadak butat Takur pade, takur lajune wahe adinda, tak urdo si dewi nege sayang bo pade tola roina. Tapu pade, pola jule urumo tangga,
topade ki indihai agenyo tare isi bum bam bum bum tar topade ki indihai agenyo sare ai la la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.